Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin thar achiar tu lerem sangral te Champhai district COVID-19 positive mi panga zinga pali chu andam te fin fi ania heti lai han positive pathum mu chhuat thar ani thung Rajya Sabha member tana Mizoram atanga thlantlin poke vanal venan Mizoram tana a theina zongzong mang turin na intiam Thingtlang khuwa chengte ezuna siam sanatur scheme Garib Kalyan Rojgar Abhiyan Prime Minister Narendra Modi an ahong Champhai district COVID-19 positive mi panga te zinga pali chutuna hian andam ti fin fi ania heti lai han positive pathum mu chhuwa thar ani thunga pakhat le enkol mek nen Champhai district mi pali positive anom mek ti tukina Champhai district hospital meeting a Mizoram Health and Medical Board Vice Chairman Dr. Zatar Thiam Sangan asoi Tunan negative ta mi pali te hi Champhai District Hospital kianga nursing school quarantine center mi te ania film khur thila ni sari dang Dr. Ten an le enkol zui do nani Voin Khan Champhai North Bial 2 MLA Dr. Zatar Thiam Sang chuan Champhai District Hospital man turin Mizoram Teachers Federation tho ambulance District Medical Superintendent Dr. Zatluang ne na hlana Champhai North MLA hian Champhai District mini RT PCR TrueNet quattro bunatur mun ma enfia tu mithiam te atoi ombok Hemenu yan te thar theder tu te komin Dr. Zatar Thiam Sang chuan Champhai COVID-19 velo test na mini RT-PCR anti mai TrueNet quattro din thei tura malaka ni thule endik tu ten an fel to thu soya tu na changa hunri lo te COVID-19 ba ka nan adang hepatitis typhoid TB le malaria te po enfia thein do na ni ati COVID dona konga thok tu sang te thanem ngai na le thom na thata ka wangin nana khwa khel theiri ani thu soin hotla inkai dar alan de lo atia ral matong ading shom poi salwa thok tu te awangin tiang din mun hi Mizoramin athlenga thok tu ate beratang alian der thlengin ramle nam ta na anin pe na chungai sanamati thu soibok Tun tlengin Health Department malana atan cheng noi sang ni zachuang phal taka pek ani to thu soin TrueNet quattro khol bun tum chuan ni khata sample somli changa somli paria da en theidona biosafety cabinet po order ani to ani atia mini RT-PCR TrueNet quattro chu Champhai bun fel thwani theinan MLA te theitop chua an tan hauzel tur thu soi Champhai TrueNet quattro bun felna tura mun ruat dental OPD tura sak building sang lak chu sarkar tir expert team member ten anen fia ngala expert team member Dr. H Lalhan Moyale Dr. Vanram Lena te hian he khol bun tur hian lunglei enfel to in Champhai de ta si ha en le an tum thuan soi heti la hian lunglei civil hospital la TrueNet khol hi man me kania tun thlani som pani atang khan man chan to ni in min thleng khan sample somkwa pani test ani to a heng zinga somkwa pakha chu a negative a positive pakhat mu chu en chiang tunin ZMC a thon nga lani lunglei laboratory a hian swab sample test ni tin kalpui ani to bok tun den muna Mizoram poma COVID-19 shikai mi za somli anom to a ni pakwa en kol dam ani to a shivei en kol mek za somthum pakhat an omani Nimin Khan Sadim Sia sample endik zakwa somnga pali tangin COVID-19 shikai so mu chuani a mi pa pali le me cheparuk anni Shri mu lo na sample zasari somruk le result chuang man lo za somriat pali a ombok shikai mu chua tharti mame district mi som Champhai Pathum serchi pani le khozol pakhat anni a no pang kumriat mi pakhat le puitling kum somni pakhat changa kum somli parok inkar mi te anni Anzinga Pathum chu Delhi changa hon ni a midang pasari chu Maharashtra changa hon ni Anzinga pakwa hi nana nei lo ni in quarantine center omsan ni a nana nei pakhat ompo dedicated COVID health center omla yani COVID-19 shileng wanga Tripura ram ria duty polal pian vula kum somruk panga zo nom borai veng thamasa a duty na hmuna cha swal chune zandar sari vel khan Aizol Civil Hospital a athi Pulal pian volei thamasa meni som pasari khan COVID-19 wanga Tripura ram rive na hmuna changa chachun ei tura bolero pickup manga an holam chu motor changin atlapala zon nom PHC panpui ni nuwa Aizol lam en kol tura lak ani a nizan athi thleng khan Aizol Civil Hospital a en kolani pulal pian vol ruang hin zana Aizol ram hun venga lakani nu vo in khan an khwa panpui ni a zalinda ru khan vu yani
Siha District Child Protection Unit chuan an district a COVID-19 shikai no sen polin voin khan thilpek an hlana thilpek district medical superintendent Dr. Sila Rosangan no sen le achung te ai in adongani DCPU te thilpek a hian no sen mamo chasang sang le no sen nu ta na thil tangkai tu te atela Dr. te beron masa in no sen pol hian damdoi po pe kani no sen pol thilpek an hlan rual hian siha DCPU hian dedicated COVID health center duty te tan eitur hand wash le sanitizer te an petelani Rajya Sabha member tan Mizoram atanga thlantin puke wanal ve na chuan Mizoram tan a theina zongzong mang turina intiam ti asoi thlantlena ni thu pona ni hnu ne zan khan thar theder tu te kom halin pu wanal ve na chuan Mizoram le nam din chhona tur le nam dam na le himna chu MNF party policy a athato ka akim to ka MNF policy la ti hlotin lo ma bak la oma piang te te hlotin ni theinan athato pa chwa zel don ti asoya pathian le kan ram tan ti an ni angin pathian du dan le ram du dan nakal zel turin na intiam ti asoi Nimena Rajya Sabha member thanna MNF candidate poke wanal ve na hian vote om zong somli tangin vote somni pasari amua aking pui Congress candidate Dr. Lilian Chungan vote nga amua ZPM candidate Pobil Chanjaban vote sari amuni Rajya Sabha inthana hian MLA somli tangin somthum pakwain vote an thla kani kum somli pakomi poke wanal ve na is lungdar khuwa pianga pachunga University College BSc Azirzowa Zirlai Pola nasataka in mangin kum sanga jakwa sampua panga MZP General Headquarters President a thanani Kaushana Rombona chun zamin pathian to still in achuak thina Shalom Bong kon Mizoram UPC Kaushan Secretary Nilai ania Kaushan upa anibok kum sang ni pani November MNYF General Secretary tan ruatania chuminua MNF General Headquarters Joint Secretary MNYF President General Secretary Mo Phurnati Achela MNF Committee sang National Core Committee member Hlan Kainia MNF Party Nomination Committee chuan Rajya Sabha MP candidate tan an ruat tani tuna hian buke wanal ven hi anupui PH lal huap zawinen fanu pa ni le fapa pakhat nain bong kon venga an cheng meka Lok Sabha MP Sila Rosanga chuan Rajya Sabha MP thantlin puke wanal ve no chalom puina thu thonin parliament da thopui tur mi thatak pathian le ramta na in pe nei ti asrila pula rosa nga chuan Mizoram sarkar le pui ma khwa thana tura parliament chung le polama po wanal ve na nen theitop an chwa dun thei arin thu asoyani chanchin thar hi All India Radio Aizola changa puanani Ramchung Tingklang Khwa Cheng te Ezona Siam Sanatur Scheme Garib Kalyan Rojgar Abhiyan PMGKRA Chuwain Khan Bihar Khagaria District Delihar Khwa Prime Minister Narendra Modi and video conference kal tlangin ral khatachangin ahong Heski mistake danga in lofa coronavirus ripui leng wanga rampuma inkhar ki puanzui ani awanga man state kirle datana Ezona Kongjon Sanatur ni in state paruk Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha le Rajasthan district za song paruk tua maninga Heski matan hian cheng vai bel chasi ga ro manani Prime Minister chuan corona ripui leng wanga harsana chasang sang thenmek laya thingtlang cheng ten khoya tangma a loan anlak angai lona turin sarkarin theito pachhuati soyin he scheme hian ezonna awanga state dangal khosa lockdown wanga ane zona top ta ten anma ni state bul antan thalena tur adapui dolani ati thathum chongin ram chunga merethei bible sa chamria te hena a thlonin ration le dailwa lamchi semani thu soyin meichia bible sa som chuang te jan dan account da cheng bible sa sing khat chuang da sakani atibok Mizoram Rural State dang pastori animina Rajya Sabha in nei result shed ke manito a thantin zinga hian Jyoti Raditya Scindia BJP Congress Shwaitu Digvijay Singh le Jharkhand Chief Minister Hlui Jharkhand Mukti Morcha Shwaitu Shibu Soren ate antelani Seatli omna Andhra Pradesh Rorelai YSR Congress Party in an hui veka Seatli omna Gujarata Rorelai BJP in seat thumchangin Congress in seat khat an la a Madhya Pradesh BJP in seat ni Congress in seat khat an la a Jharkhand State BJP President Deepak Prakash le JM Shwaitu Shibu Soren at Thantlin ni a seat khat omna Meghalaya Democratic Alliance candidate Dr. WR Kharlukhi atlinga Arunachal Pradesh BJP candidate Nabam Rebia chu pui tudang omlovin tlinga puanani
Manipura BJP candidate Leishemba Sana Jauba an Congress candidate T Mangi Babu an nei naklinga Sitli Omna Karnataka Prime Minister Louis HD Devagowda Congress Shwaitu Malik Arjun Kharge BJP Shwaitu Irana Kadadi le Ashok Gasdi atechu chu lawatlinga puan an nibok Chanchin ti top na tlang pui Champhai district COVID-19 positive mi panga zinga pali chu andam ti fin fi ani a heti lai han positive pathum mu chhuat thar ani thung Rajya Sabha member Tana Mizoram atanga thlantlin puke wanal venan Mizoram Tana athena zongjong mang turin na intiam Thingtlang khuwa chengte ezona siam sanatur scheme Garib Kalyan Rojgar Abhiyan Prime Minister Narendra Modi an ahong chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani